Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze ulungile-ke laphana wacindezela-ke i-button subscribe nje kubiza imali kumahhala nje occasion sent-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole zonke iy'ndaba ezintsha engizolulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke udaba okulethele lona namhlanje ngilethele-ke ividiyo-ke yomlisa-ke laphana-ke we-M_K-ke ehlaziya-ke umshado-ke we-D_A ne-A_N_C na-ke laphana-ke waveza-ke nokuningi-ke nje impela-ke kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami-ke mina into enza nje udlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena sicelo laphana simasuseleke le video ngene ma-comment section-ke ufushe umbono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicinze nebhathi nje usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje sent-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi uthole nezinye izindaba-ke ezintsha engizolokhu ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke nawo-ke le video-ke awuyithokozele. Khala ngisho umxoshwa-ke manje wamtshela uZuma wathi bazokuxosha. Kwenzekani? Namhlanje bathi bazama into zo-declare bazama bama-political party ngoba bafuna ukuphuma bebancane kangaka abafana bethi bayozenzela into ey'thizeni bafuna ukuklinga into power. Sekuyena manje. Qinisile-ke, it's not a government of national unity, it's a government of selective unity, because at the end of the day ANC ikhethela into eyifunayo, inonsense isibuyisela kwi-apartheid. Nizoyisohola, nizobukhala webantu bakagogo, nizokhala uSteenhuisen wawu-deputy president, nizowuza umshubo, nizogaxwa amacala nonke ninamanye, nigaxwa amacala bese benyuka bonke abelungu beya kuma-position aphezulu ngoba bahlele as deputy bacuthi deputy speaker uzomkhipha ududu ubani uThoko Didiza njalo umkhipha uzomkhahlela eceleni. And ama-position abawafunayo labelungu, they want key position, bafuna o-finance, bafuna o-public works, bafuna u-agriculture, key positions, bafuna u-minerals, nizoza umshubo. Abafuni ukuyidedela lezi zinto, vele usesayinile uMpumulo, usayine uqedile, uzobadedela nangu no Ann Caroline usayine i-GNU labamncoma uNonkonyane lapha ngoba bebona ngathi babambele nizoboshwa nonke nina masela. Ngisho masela lezi sela sebebaqalile uzizi kodwa bangena ejele manje bangena nje nampa nalabo baka-ayisi bangena kuzongena kwasana ensinjalo-ke yakuyuze bese yakubopha kushiya unegama elinerekhodi bophe ngenxa laphana ube nama-fingerprint wakuspanja nini lawo malento nerekhodi ayinasikhathi futhi le kaRamaphosa kushaya phansi ifike ikubribe ikunika imali bese kubopha. Sazozwa nini zokhala nina abantu bagogo nudayisile umhlaba nudayise ngo-2 cent nawubuyisela kubelungu. And ngisho ningadefend, you can't be defending ANC and not look like an idiot. Khohlani so nitshela iy'ndaba zenu nina nibhedile nje nidayise umzabalala. Fike yakhala i-ANC kwaphuma i-UDM yakhala yathi yena i-UDM ihlakaza i-ANC. Waridicule le ntuza ulona ubaba lo naye anginendafu naye. Kwaba iCope yaphuma waphuma i-EFF nathi bonke bahlakaza i-ANC sebeqaye waphuma i-MK. Kwaba-ke lapho-ke hhayi-ke kuvuke nesingenantwala-ke sesikhuluma sathi yonke into eyenzekalayo kusayine o-GNU ini ingenxa ye-MK. Nina nifeliswe into eyodwa. Angithi nathi aphuma lamanye ama-political parties ephuma kwi-ANC nathi iyahlakaza i-ANC. You were given an opportunity ukuthi okay niwinile ngokurobha ngoba nirobhile niwinile ngokurobha. Aningani ni-approach i-MK, i-EFF, i-COPE, i-UDM and then make a government of selective unity yalama black parties. Nihlulwa yini?
nizothola i-2/3 majority, nishintshe i-constitution, nishintshe ama-province back to 4 provinces, nishintshe ama-4 pillars from to judiciary to finance and executive and traditional leaders. Nizohlulwa yini ngoba phela benizothola 2/3 majority. uMpumula uthatha izwe walibuyisela kubelungu. Nampa sebesitshela ukuthi abelungu ngale GNU yena kufanele i-ANC recognize i-Oranje. Yini yona leyo? Bafethu ngeke nina ANC sibhedelile nje kakhulu. Ngisho ngathini la uhleli khona yazi ukuthi izwe libuyisele kubelungu. I-load shedding sabatshela abantu ukuthi navotela i-ANC i-load shedding yabuya bayanya manje. Abanye bebe lapha kwi-inauguration boma umlomo beswele u2 bokungena etoilet. For the next 5 years and another 5 years and another 5 years, black people will be suffering, including me. Nisibulele nje nisifake emgodini. Fake emgodini njena hayi nisijikjele khona futhi nisingcwabe esiphila. La amathuna ayembiwe uMpumula niyavumelana nawo nina abantu bakaGogo. Nini nisingcwabe esiphila. Ngcwabile ni.